ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ সকলোৰে ঘৰত এনেকুৱা এডাল আলনা থাকেই হয়তো, আৰু এই আলনাবোৰ আমি এনেকৈ কাপোৰ থ'লে মানে চাওকচোন, এইকেইযোৰ থোৱাৰ পিছত মোৰ আৰু থ'বলৈ কাৰণে জেগাই নাই, য'ত নেকি মোৰ কাপোৰ থ'বলৈ আৰু বহুতো কাপোৰ আছে। কিন্তু এতিয়া মই এই কাপোৰখন ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ ওপৰতে কাপোৰ থ'ব লাগিব, যাৰ ফলত মানে মোৰ বিচাৰি পাবলৈ দিগদাৰ হয় বা দেখিবলৈ অকণমানো ভালো নালাগে, হয়নে? আলনাডাল জাপিবলৈ লৈ মই ইয়াকে ভাবি এটা উপায় বিচাৰি পালোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে উপায়টো চাওঁ। आपके घर में अगर ऐसे कोई रस्सी वगैरह पड़ा हुआ है तो ऐसे ही रस्सी से हम एक ट्रिक बनाएंगे अभी। इसके लिए अभी हमें इस रस्सी को ऐसे यहाँ पे इस तरह से अगर हम बांध देंगे, और यहाँ पे अगर हम ऐसे ही मैं यहाँ पे बांध लूँगी, देखो पे बस कर लीजिए, और मैंने यहाँ पे अभी ऐसे ही रख दिया। जेहेतु आइडिया लगे